abatura bo kugambebi no babire baryo mu rukiko rw'ikibina cy'abeterine ecy'abacimbiri umurumurambero garamo mu ishaze rya Rushenyi. Ishitoke kigure 20 kigure 30 cyangwa 15 cyangwa kandi bitoshye kandi kuze mitware 5 omusizoni mwere kimanisa ngo kunyakuturetera factory y'ebitoke riyare nabanda bakwetenga kwesi babwa emba parliament banda babureke nzo twabona umuntu kumanya Rushenyi nari kumanya n'ikizubu cya Rushenyi. Abaturano bagira ngo bine bitoke byinji ngo bitano baferwa munonga ahabwe mihendo yabyo kugumana eshuma. So ebitoke byitunga abanyarushenyi Uganda yo nanebe manya nibyo kucira yo kunura nkahati ebitoki twine byinje munonga kitoki nchikura shinji ruku ochorera shirinji bishatu hazi cyo cyarukumi cyangwa cyamasarire bya 5. Jonathan Muhumuza umwana nzarwa ya Rushenyi nagira ngo bahereze koro mukaguna n'abaharabo okubombekera factory y'ebitoki mu Rushenyi ntungamo. Kongaza factory je kwamara kujireta egera ije nabyo nimuza kubihurira factory tekoreza mizi gonga kandi factory tekoreza bisirira nekoreza amachi amashanyarazi netuba twite binyonyi bibiri niba rero rimwe. Muhumuza nashobora ngo factory neza kwera abanyarushenyi kutunga imirimo okutungura imihendo y'ebitoke hamwe na n'ubundi buhereza. Abana bitu abana banyu no bari mukire mu bakaza kware gukora mu factory ezo ekizibu cy'emirimo nacyo twapakikora ki ekitoke cyangwa bwa hati nicugura ahagati ya sente 50 na shirinjo mutwaro gumwe n'icweka dere cyo kiri hagati ya shirinjo 5 hamwe na 50 kandi ishaza rya Rushenyi niryo rukucheza y'ebitoke na nokutayiza district ya Ntungamo. Ahabwa TV West and Elias Ratugusa.